Nyamemkela varanzo venksetika nongonoko swa Vutomi vito ni mina Pass Mondlovu kena ngonoko na nyamhlatsikani Himunyika Swingaendleka ke tlango wa kuhindako wa Great Limpopo Cultural Trade Fair anakambe itlango ngaendleka kusuka siku la 20 kusuka siku la 22 July boli mhlanguleni sotala Swingaendleka ikotile kuhlasika oleyo ehlangana ni votala vo hambana hivalavula vona vakulukumba vo hambana ikaitwa mavonela avona ni tlango iko onyimile njani kesho singayitika ritkan hitwa Mahungo inganyikwa hivinyile ndawo ka murangeli MP wa Chiridi South Constituency baba Gwanetsa aitwe ni Mahungo avona. This is very important. We are trying to showcase our culture. That's number one. Number two, we are also trying to showcase the natural resources that we do have, and we are being shortchanged by those people that take themselves to be developed. We have natural resources such as our own cattle, our own farming activities, which we feel is very important for the society, for our own society. That's number one. Number two, we are also saying we are people on the southern side of the country that transacts between Zimbabwe, South Africa, and Mozambique. We are one people. Our animals, they interact, and therefore, for us, we are also able to interact. So this activity is very important. Motule ka kusuka ka bava Gwanetsa ka wathamsela leswaku ingehluluhi swiharhi swi kota ku hlangana vavalavule vona sweku swisasekile ku yi alaka yiva kindhawini yin'we nemvatiko ofana ne Mozambique ne South Africa hika yi hlangana hika yi dyondzisana mahanyele amvatule ka vathamsela ku swilo swi khomanisako kambe ni mina Pass Mondlovu kwala ke nongonoko swa Vutomi ilandeni ke YouTube ni ke SoundCloud subscribe by channel ingwa Pass Mondlovu kwala ke YouTube mo nongonoko wa hina mailanda kambe ke SoundCloud moengisa nongonoko walo nakambe sweswi tsikani hitwa Mahungo ikotile kufika ke stand ye Mozambique hivalavula na Juda Utuyi akayijela ko vaendla swo hambana valungisa jemu vatirhisa makanyi ni swin'wana swo hambana va kanyanisa ne website ku sikanyisiwa njhani kwalaho ve vaendla swo tala valungisa kambe net na tibeke swo hambana sikani hitwa kusuka ka Juda Utuyi inga valavula na yena kwala ke nongonoko swa Vutomi riboli mhlanguleni ke tlango wa Great Limpopo Cultural Trade Fair. Juda Utuyi hitwa kusuka ka wena. Suka Mozambique le Mozambique te xirambiwa mayelana na utshamo bya parki xikan'we na Zimbabwe leswaku a hi nge tluriwi swiharhi swi hlangana hina hi nga vhakelani se hi tile la ni Zimbabwe hi teni ku ta kombisa mihandzu ya ntumbuluko xikukumuka lexi endliwaka hi timongo na vuswa hi tlhela kambe hi swi kota ku endla ajamu hi endlaka hi makanyu na chukele se na swilo swo tala leswi nga le mapasta ya londzovota masaka hi loko hi matirhisa hi rolela se hi teka masaka lawa hi rhunga mapasta hi leswi hi nga ta na swona la ku ta kombisa mitirho ya hina leyi hi tirhaka Mozambique. Hisona ka Swingaendleka ka stand yeve Mozambique amutile kusuka ka Juda Utuyi avahlamusela Mahungo tsakisako kunani a ingehluluhi swiharhi swi hlangana hina hinga hlangani ni mina Pass Mondlovu kwala ke nongonoko swa Vutomi hi tsaleni mleni muyibyela mavonelo an'wina hi matirhela hina passmondlovu@gmail.com yona email address ya mina ke sweswi tsikani hitwa Mahungo hinganyikwa ni bava Herbert Pikela phakati ke tlango ka walo ngaendleka wa Great Limpopo Cultural Trade Fair vahlamusele swo hambana ka vahlamusela leswaku sweswi swa atswa anakambe ti stand tikomba ku ti hlayile nyana ku inda lembe la 2016 aitweni kusuka ka bava Herbert Pikela. Yeah, what I can say is that the 2017 edition is a little bit better in terms of exhibitors. As you can see, we've got a number of exhibitors here present, a number of groups from South Africa, a number of groups from Mozambique. Unlike last year, we didn't have a dance group from South Africa. We didn't
have a number of RDCs. For example, Red Village is here for the first time, Gwanetsa is here for the first time. So I can say that the 2017 edition is a little bit better. But however, in as far as event management, I think there are lots of activities which were programmed to be showcased, which we omitted due to the number. Kesa seka ya mahlweni na nongonoko tsikani hlaya epapile emarungula ingatsaleliwa ni bava Angela Chirilele Mariwana Ngwaseche veni rungulele vo bava Chirilele na mani Malisenga ni Satiwanga mana Angela ni kukutsaka kwaleyo kaya ne hikwavo vanitivako ni le mavulolo hakesa bava Angela ala nimkamusekela nongonoko wa Vutomi ni mina pasmo kwaleke nongonoko wa Vutomi hadlangutela kubona tipapilo tangwina ya marungula katika nongonoko wa Vutomi ailolo ekuhlaya. Hakesa nimi na pasmo ndlofukwala ke nongonoko wa Vutomi nakambe hamkhutaza kumidzela mavonela nguna material aina tirhisani email address ngwa passindlovu@gmail.com makota kambe ku like Facebook page ngwa passmondlovu muyilanda kambe ke SoundCloud neke YouTube mengisana ngonoko wa n'wina vito nimi na passmondlovu kukala hlangana kambe ke karulandelako eka ya munyika nongonoko wa ngwa Vutomi nakambe tabeka ya munyika kambe Swingaendleka boli mhlanguleni ka tlango wa Great Limpopo Cultural Trade Fair kan kusalana. Amu engisileka nongonoko Vutomi muina passmondlovu aihlanganene kambe viki tako chichekana kuitsalela ka email address kwa passindlovu@gmail.com. Vutomi kai kusalana.